Je kwirirwa abakunzi ba Kivu News wa Official TV 5/5 aya ni amakuru yihutirwa nona mu mujyi wa Goma. Amakuru atugera avuga yuko ingabo za M23 zishobora kuba zigeze ku kibuga cy'indege. Groupe mwaramutse neza, nanjye ndabibonye kabisa, ahantu ndi rwose ndahantu neza hano mu Rutagara, indege zizamutse ebyiri zishoreranye, indiri inyuma yazo ho gatoya, imwe bayikubise ikompra hejuru, nta nubwo ari hano kuri borne 13 hejuru warenze Kirimanyuka, mbonye ariho bayikubita ikompra izamuka hejuru mu birunga, imwe irahasigaye kabisa, nabyiboneye rwose. VCI na biso ya ba Romeo na biso DOB moko ezikisi nini ezikisi VCI na biso, donc anje blende na biso yango wana ezopela bozomona yango oyo bomoni ezozika awa toza tellement menacé. Vraiment ba situation ya boy il faut to luke la solution parce que oui, comme guerre officiellement ils a guerre. Oui. Nabanzi dinosaure zoyo kangai. Yonde conseiller à président direct. Yo zoyo kangai. Mais respect mo lieutenant. Awa. Rwanda signé biso. VCI yango ane zobzika. Ozoyo ka munition yango ane ezobeta. Donc ba beti VCI ya ravitaillement ya ba Romeo. Bien. OK. Bossa la effort, bolukela yango solution. Vous avez de l'argent, tosomba ba bouillard drone. Parce que ici ça ne va pas. Awa position tozali tala. VCI coûte eza moté na munduki eziki 12.7 donc eza ya kozika. Munition baby. Attention nini ba munition eza na esili kozika te. OK. Yangwana nde efoto la mukeli na tongo sikoyo situation eza epa na biso yango wana na groupe oyo omoni audio yo partager yango partout parce que nous sommes déjà agressés et c'est officiellement parce que ngai moko nazora sirebino na minute oyo donc VCI yango wana awa pembeni ya cimetière ya Genocoste. Awa cimetière ya Genocoste yango wana na banzi bozongo na bakroa. Donc pembeni ya cimetière ya Genocoste yango kibati maison isolée ya pembeni ya cimetière ya Genocoste. Et puis drone wana yango wana lisusu yango wana ezoya yango wana lisusu eza epe éloigné moyen ya kobeta yango pepe aka ezate. Donc ils ont mon anapet le matin. Munduki eziki, VCI eziki, c'est-à-dire il y a du sérieux vraiment. Boluki lango solution. OK. Bonne journée à tous et à toutes. C'est à vous de chercher comment faire. Bivugaguruka rukuiteka aho bigeze nkabo izuba riri burenge. Nama ngo buje gwecha bitari byarangira umusozo wose urarangirana n'ino tariki ntabwo tariki y'ejo kugira ngo batangaza amakuru ariko amakuru y'ejo nayesinze muri mati. Nangwa nawe mubyeyi, nangwa nawe rifate mushikiwa, rifate rwose, fata iry'iburyo. Ariko ntimutinye nukubura ibyo bavuga nuguti bitabapfu, niba banze bote uwo bacanye, niba ushobora babone batekereza ibindi. Mwitonde nimugire ikibazo. Bahera hehe, niba banze bazimye uwo bacanye, niba bishobora arabara abagabo basoda bashenga vala matenisi vile. Mimi niko na mwenye iko nani amenitumia ka vocale ka ku Facebook, ka vocale ka audio ka ku Facebook. Mwenye iko Goma amekimbia, alikuwa kule Kanyaruchinya ameshakimbilia kule chini kule chini mvile. Kisha ananitumia vocale yeye peke, mie correspondant mie peke amekimbia naye. Yeye anasema wasoda bashanza vala matenisi vile wanatupa mabunduki. Njoo kisi biko sahi.
Njoo kweli ile sasa yenye ujue saa hii. Hayo ni ya correspondent wangu njoo ananiambia vile ni ile vocale iko ku Facebook ni kama naona ikutumia usikii. Halo. Yo. Bimeze bite? Sawa. Byatwekeye? Gutwekera. Indege ziri kuzamuka. Ako barazihanuye. Ibiri zari zihagurutse. Eh? Ibiri zari zihagurutse barazihanuye. Twebwe tubonye ziri gucura zongera kuvuga manda bazihanu. Reka. Ibiri zidazihanu. Zari zihagurutse ari ebyiri zose ntago zongeye ntago mukongera kuzibona. Ndaza turi kubona twongeye kubona. Reka. Abahungu banza bakarishe bameze nabi. Bakarishe. Oh. None hari ubikubwiyeho ko hari indege ebyiri zizamutse. Zari zizamutse ari ebyiri. None ntago mukiri kuzibona. Hahandi mu Rutagara kuhazi. Zari ziri hejuru yaho ngaho turi kuzireba zizamutse. Ntabwo twongeye kubona zimanutse ngo cyangwa zongeye kurasa. Reka. Ni hatari. Ndange n'amasasu matoya pe yari kutunyuraho kumva yari ku. Kaga sozi ka imbere kwa mwama ariko ko bamaze kukageramo. Bakari. Reka tegereze turebe. Sawa. None aduyi yagenze imbunda hano Kabutembo kibuga cy'indege. Ariko asumwe hejuru imisozi ya misozi iri ahanga Kilimanyoka ndumva n'abacibona yigeze amata. Yana bayigezemo kabisa. Niho bungo rwambikaniye. Ni Imana idufasha nabyo nk'amasanga mutarumva kibuga cy'indege bayitombe ko guverinoma bitange guhindura imbunda izimanura mu mugi. Niko bimeze. Kilimanyoka ni kure. Bari kurwanira no hafi iwanje. Ni kure rwose. Barenze Kanyarucinya barahafa aha. Aho bita Busasamana musi kwa mwami niho bari. Ngende kuri live. Ni live kabisa turi kureba uko kurwana. Amasengesho menshi cyane. Mukanya murumva ari upore bayitombe. Sawa. Tangazo ya msemaji wa AFC Lawrence Kanyuka amewakumbusha tena memba wote wa FRDC saa za kuweka silaha chini tayari zinawasogelea. Population wakaaji wa mji wa Goma anasema eti mujipe moyo, karibu wanawafikia wakaaji wa Goma, nasi tunasema karibu M23 tuko tayari kuwapokea na shangwe kubwa. Asante. Groupe mwaramutse neza. Nanjye ndabibonye kabisa ahantu ndi rwose neza hano mu Rutagara. Indege zizamutse ebyiri zishoreranye. Indiri inyuma yazo ho gatoya. Imwe bayikubise ikompra hejuru nta nubwo ari hano kuri Borne 13. Ni hejuru warenze Kilimanyoka. Yabonye rero bayikubita ikompra izamuka hejuru mu birunga. Imwe irahasigaye kabisa. Nabyiboneye rwose. Mosher. Hapa make Goma ni danger. Wana mudima bajo bashafika monjo hapa. Make hapa ni ngufu bashapanda mwa mudima hapa. Donc hapa kukidima hapa kunganda watu manjo kwa mimi niko hapa saa hii. Boro makesha. Kuna namuna basoda na minisio yote inaisha bo. Hakuna ya kufanya. Unaona usoda mwenye iko hapa njoo mwenye kwa apigana yepeki. Arme moja sasa arme moja itafanya nini? Usoda mwenye kwa hapa huwa ble. Unaona huwa ble ni wasivile kile mwingine ni soda. Uko nasikia?
Ndio vile antuka angalia antuka Goma etombe moshe, Goma etombe. Pole sana, si tunashuka na usoda mwingine naye masasi yake naisha. Ndio liko natoka kule, bako wanatoka kule deja nabo kule Kidima. Arme yake naye masasi naisha. Maana M23 njiko bako hasa pale Kidima. Bako hasa kuteseka maana kuteseka. Ima nyumba yote hapa hakuna kitu. Niko hapa deja kunganda batuma, ndio kwa niko hapa. Maana boro basi. Goma hasa inakamatika. Goma inakamatika. Hakuna bingine la kufanya, Goma inakamatika. Si hapa tunaanza rudia. M23 banaanza shuka hapa, ndio wale banaanza shuka tena. M23 inashuka, ndio wale banashuka kabisa. Asante. Ku ruhande rwa Kongo ubu kuva ahangaha nta kilometero hari ntayo. Uyu ni umupaka binumve, uyu ni ahangaha turi mu mupaka. Ubu ndimo ndibaza aba barwanira hakurya muri Kongo, aha barwanira hitwa gute? Aha barwanira hitwa mu Buswaga. Yego nibo leta iri ubu leta bayikuyemo. Ubu hariyo M23 hano ku Buswaga kuri Gadasozi niko kari kanakomeye cyane kugira ngo bafate Goma. Izi ntacyo zivuze none. Karabaye ubiza nizo mbwa zidafitiye zivuze. Iyi ni compre ya M23. Ngira ikibazo M23 ni abarasa. Aho ya ntabwo yayo ni byacika ngo ndarege heyire kare. Ese ubundi ubwirwa n'iki cya M23 ni bya leta yako. Aéroport vient de tomber à 100% kabisa kwa mikono ya Corneille Nangaa na anafunga aéroport. Anasema hakuna avion itaingia wala hakuna avion itatoka. Sadeke yende la mikuru kwabo. Ndio humva yuko umuntu aba yagushoboye. Weka chini kila kitu nacho mkononi wala sehemu fulani, kisha baadaye utajulishwa cha kufanya. Aba yagushoboye. Rero no musoda urwo kebera wenyine ngo ari kurenga mu rutoki. Hano ndi ngende muri Kongo. Ayibonye? Hano ngende muri Kongo. Neza ndi ku mupaka neza kabisa bari korasanira. Umusoda ndamubuze yinjiye mu rutoka hano ari gukwepa amakompora. Ari gukwepa amakompora. Hano ndabita Jambo bandugu, ona vile FARDC kwa hapa mkiisi saa hii kwa bomola njo manyumba saa hii mashope zote na matelefoni kwa zibomola pale hapa ni mkiisi saa hii njo kwetu kwa saa hii FARDC ile kwa faa vitu vya vile vraiment vitu vya huzuni sana. Wasoda wenyewe wanachunga watu mmeje ona mwe kwa hapa mkiisi vraiment kwa bomola mashope zote telefoni tuzishaenda pale mkiisi pale ni wasoda wako pale kabisa.